Келдік. Украинада да былай қорқыныш түгіл. Мында пас. Мы его поздравляем. Давай сатмаңыз бізді, яма. Обязательно. Yok, мен битімді предупредил, кайттық деп. Привет, Фирдус. Фирдус Абай, Фирдус Фаритович. Прочитай эту записку очень внимательно. Это важно. Взять эту записку, ты попал в игру, которой не можешь отказаться. Итак, твое первое задание. Оденься и выйди на улицу за ворота. Сразу поверни направо и следуй прямо к елочкам. Там тебя ждет второе очень важное задание. Желаем удачи и достижения цели, деген. Кеттік. Zor abilerin var. 40 yaşlık abilerin neşek unilar şayaralar. Eğer sen bunu Прямо к елочкам там тебя ждет второе очень важное задание. Yok, bundan çıkarga kuşkandık әлі. Или bu butulka mı нәрсе yazgan? Yok. Bana елочка, значит, bu. Gidip елочкаға. С первым заданием справился. Кстати, с днем рождения. Второе задание: иди в дом, но не в свой, а в дом автомобиля, где танцоры репетируют. Все, кеттік. Покоритель вершин. Фирдус Тямаев Фаритович деген. Легенда. Bütün ғұмыр сүрген онда бар. Ай, супер! Бандаевты. Фирзер, Фидаиль, Рамиль, Альберт, Рузаль, Руслан, Азамат, Инсаф, Айдар, Альбина, Лиана, Лилия, Ландыш, Илина, Диана, Лия. И битесь на любовь! Браво! Да у тебя талант разгадывать загадки. Продолжим. Третье задание. Иди туда, где ты вдохновляешься и пишешь новые хиты. Ömrüm boyu giyinmeyin. Sezonun 11'i. Firdevs dostum, sen kırmışlar. Her vakit bol. Альбина, мен директор гел документ туттырам. Көннең буе телефонда мазга ашап утырам. Туган көннең белән кутлыйм, Фирдус, син зур молодец. Тимур белән бездән бүләк барабан. И всем капец! Мин булам Рүзәл Мөслимнән, көндә шигырь сөйлимен. Мәктәптә укымасам да шагыйрь булып йөримен. Абый иҗат юлларында, юлларың адашмасын, йөрәгендә йөрсен сине. Тугры тамашачы. Мені күбегіз білесіз, мен Рузель бит баянист. Қай шақта бола алам, мен паразит, эй, паралит. Азақайдан боқтанда мен, менің яшілік достым. Фирдус, әфәрін дерлі, сен брата өзі қошты. Қайыланып яшин өзім, ұпықларға ұшмастан. Атна қайдан түгел өзім, мен беле яқып. Боламын Руслашанның жыртып тартан баянны. Алгыйманын сезәминнем кеш утырып салганны. Синең белән җир әйләндек Оренбург, Саратов. Абый өчен мин һәр вакыт готов, то есть готов. Лицензияны булса да пирожок дибәләр. Баптарымны кылар концертта эзләсен. Абый яндырып тор әле иҗат юлын дөрләсен. Абый сәлам, ничек хәлең? Мин Айдар булам, танцор. Артист да мин, танкист да мин, актер да мин, каскадер. Сәхнәгә чыксам үзем, бар кызларны калатам. Абыйга мен
концерт сайын қойнар кофе китерем, қоқшасам костюмдарына ялғыш түгел бітерем. Абый туған күнің білем, құтлым сине көңілден, мен ант итем кофеларны түгмәмін мен бүтәннән. Мен булам Азамат Заман, яңа биюләр коям, тормашка битсәр карын кызлардан манен туям. Акыллы булып каран, буга нәзәк малай, дөнья буйлап узак җырлар, яңграсын безнең шамай. Әлмәт ягында булганы, элмина булам үзем, сәхнәләрдә шугыл белән бурая нитер үзем, әйтәсе бакырма дидем, ышанышын син кешем, чын күңелдән рәхмәт абый җирдә булганың өчен. Мин сафка гыр малай, үзем булам балташтан, матур итеп бии белән мин ясалган агачлан, үрнәк итеп күрсәтәсең син изге эшләреңне, картайгач миңа бирерсең бу матур төшләреңне. Мин буламын Илья Морис, терим якларын ачам, кычкырып җырлап җибәрсәм бөтен егетләр кача. Моңымда юк, җырымда юк, микрофон интектерем. Абый сиңа бәхет телим, туган көннәрең белән. Менә карang беләм. Хәзер один дубль. Группа поддержки. Отырдым малға қарап, узайынды еш ғүмірлер телефонларға қарап. Ақ иділді қарап, отырдым малға қарап, узайынды еш ғүмірлер телефонларға қарап. Туган көне белән абый. Хөрмәт итәм. Яратам. Раз ты смотришь это видео, значит, ты прекрасно справляешься с заданиями. Все 4 задания следуй по направлению туда, где ты проводишь летние вечера, даже зимой. Там же тебе самое важное, чего у тебя никогда не было. Вряд ли. Человеку, у которого все есть. Кисточка для пупадыгин. Эля, мы насчет как у меня значит все есть. Теперь у тебя есть точно все. 5-е задание. Сейчас иди приляг на свой любимый диван и испытай эту вещь. Испытай эту вещь. Да, это важно. И мы не шутим. Мы за все наблюдаем. Игра еще не закончена. Молодец, ты прошел игру. То, что лежит в этом пакете, точно они у кого нет. Изготовлен дизайнером лично для тебя, легенд. Супер. Горжусь вами.